Kulutu kalakatha ngane zakwethu kuphinde kufuneka khona lambosa nje manje ubuye nalena ke Mathindo wacebisa ngibuyela lesikhathi siwe ngane kwethu ngaso isikhathi egcwalisa picnic ngiyazi ukuthi kuyaphithizela wena ngabe usekhaya ke mntana sekhaya sifuna ukutshela ukuthi sewuphuthelwe lana kugcwalisa spring picnic lapha khona iGcokama livelela Ligqoke ijacket laselibhala lapha nasibale ukuthi job ngane zakwethu lapha khona ke abalandeli bajabule ngendlela eyisimanga iGcokama elisha alibanga lisayiyekela ukuthi ligqoke ijacket elikhokhelelwe yona for 250,000 okhokhwe uyena ukhehlelezi lapha ke ethi ufuna ukuthi ligqoke yona leya jacket enamagama abaculi abaphezulu abaculi iphathimandla zala eSouth Africa ekuyizona ezisebenzele umnotho hayi iphathimandla lezi ezisemaphalamende kodwa ke abantu ekuyibona ababalwa nje emalini nasodumeni ukuthi ke bawusebenzele iSouth Africa bayimela futhi kanti ke iGcokama bangasayithambisa lapha libe seligqoka ijacket njengoba injalo kanti uzokhumbula ukuthi lalithe ngeke lize lilokothe kodwa lizoyigqoka ligqokile lapha ke ube seveza ke yena ke umthandeni ehleli naye ke ukhehleleza lapha ke begqokile ijacket okuchaza khona ukuthi ke isivumelwano sihambe kahle ngoba esebhala ukuthi job sibali awu madoda ngane zakwethu ngaze ngajabula ke ngabe usekhaya ngifisa ukutshela ukuthi umntakwethu uphuthelwe izinto ezimnandi lana kumnandi kakhulu ku spring picnic kanti nebhola beselibuka khona lana wena ke phuthuma ngane kwethu umcimbi uzophela ngazo lezo nkathi zokhumbula ke ukuthi iGcokama lizongena ngawo ke u12 ngabe ke ubuye emsebenzini ngabe ubuya kuphi phuthuma nje usalusuza uma useThekwini akhona ama-Uber ngane yakwethu bakhona yotax lapho ke ongabe usayithambisa mina ngane kwethu ngifisa ukuthi noma ngabe usahleli khona la kodwa ke ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde comment futhi okukhulu nakho konke subscriber ayikho imali yakhe ehamba kodwa ukwenza ukuthi kube uwe oqala othola i notification mina ke sengiphuma kanje oza la